بفيق كل يوم على لغات مختلفة من ناس مختلفة، كأني ساكن ببيت متنقل حول العالم. ففيني أطلع على كل الثقافات والعادات والتقاليد من كل أنحاء العالم حرفياً، وأنا عايش شارع الاستقلال. أنا عمر الكيلاني، عمري 19 سنة، أنا عازف جيتار. جيت من سوريا، عايش باسطنبول في تقسيم، في منطقة قريبة من شارع الاستقلال. خرجي انزل اول شارع الاستقلال باول بنايه واشرب شاي بجو فرنسي، والبنايه جنبها او المطعم اللي بعده خرجي افطر بجو اسباني. Sokaklara komşu. Benim adım Ahmet Oğuz. Ben Beyoğlu'nda doğdum. Ömrüm hep burada geçti. 12 yaşındayken çırak olarak bir müzik mağazasına çırak olarak girdim. Bu sokaktan bir daha çıkamadım. Bir daha bu dünyaya gelsem herhalde yine bu sokakta olmak isterim. Ne bileyim, benim çocukluğum güzel geçti, keyifli geçti. Ondan sonra zengin geçti. Çünkü ilk film çıktığı zaman ilk İstiklal Caddesi'nde yayınlanıyordu. İşte dünya filmleri gelsin diyelim ki Türkiye'ye. İlk İstiklal Caddesi'nde oynuyordu. İşte bir tiyatro kurulduğu zaman ilk Beyoğlu'nda oluyordu. Sosyal bir şey olduğu zaman ilk Taksim'de insanlar toplanıyordu. شارع الاستقلال ليش انشهر كثير كتاريخ او كحضاره؟ على حسب ما بعرف انه كان قديما كان العثمانيين باول الشارع، هو عند الميدان تقريبا، وكان كانوا الاعداء في اخر الشارع عند الشط تقريبا، فكان في حرب كثير كبيره بيناتهم، كان هذا الشارع هو شارع الحرب. هي قديمه جدا، بعدين رمموه، بعدين سووا الترامواي، فتعتبر اقدم ترامواي في العالم. فعندي معلومه تقول انه قريت على الانترنت انه يوميا في شارع الاستقلال بيدخل اكثر من نص مليون شخص من شارع وبيطلع من الشارع، فنص مليون شخص يعتبر عدد رهيب جدا. ويوم السبت والاحد يوم العطل يكون اكثر من مليون شخص، فيعني شارع انا خرجي امشي شارع كله ب 15 دقيقه، وخرجي اشوف مليون شخص او مو مليون بنفس الثانيه، فنفرض اقل شيء خرجي اشوف اكثر من 100,000 شخص بهالنشط نص ساعه. كثير مرات تكون الترين ماشي مثلا، الترامواي ماشي، نحن كنا عم نعزف فبوقفوا السياح بسلموا علينا بصفقوا لنا كذا وبيمشوا بصورونا. Ya çok eskilerden büyüklerimizin her zaman söylediği bir şey vardı. Gravatsız İstiklal Caddesi'nde ayakkabıları boyasız dolaşılmazdı. Beyoğlu'na çıkıldığı zaman işte lostra salonları vardı. Herkes ayakkabısını boyattırır, saçlarını güzel berbere yaptırır, takım elbisesini giyer. Beyoğlu'na çıkacağı zaman işte güzel gözükmek için, kendini güzel göstermek için bizler de dahil dolaşırdık. Kız arkadaşla tanışmak için dolaşırdık. Böyle eskiden olup da şimdi olmayan şeyler var mesela, ilginç. Mesela akşam oldu mu Tünel Meydanı'nda saat 5 ile 6 arası elinde çiçekle bekleyen sevgililer olurdu. Evet, derdik size akşamın saat 5'i oldu. İşte akşam 6 oldu, işte şu adamcağız geldi sevgilisini bekliyor. İstiklal Caddesi
İstanbul'un aynı zamanda Türkiye'nin en meşhur, en hareketli caddelerinden biriydi. Ve bu mekanda tam 1980'de olduğuna göre demek ki 37 yıldır ben bu mekandayım. Gençliğin verdiği bir şey. Akademiden bir arkadaşım vardı. Ondan güzel. Onun çıkış saatini beklerdim. Okuldan beraber çıkardık. Evine kadar bırakırdım. Bunlar güzel hatıralar. Tabii lise sıralarındaki arkadaşlıklarımız var burada. Hatta işte tramvaya gidip gelirken şeylerimiz var, anılarımız var arkadaşlarla, şakalaşmalar. Bunlar güzel hatıralarımız bizim. Ama güzel anılarda derseniz mesela tramvayın arkasına takılırdık Taksim'e kadar beleş giderdik mesela. Hani o bizim için bir keyifti. Bayram yerlerimiz vardı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne atla gezebilirdik. Ondan sonra 70'lerde falan kiralanırdı. Biz Taksim'e gidip gelirdik. Şimdi hiçbir zaman at göremiyorum. 20 yıldır hiç görmedim. Cumhuriyet Bayramı'nda babam esnaf birisi bir gün evvelinden maytaplar getirirdi kutuyla. İki abim de bana maytaplar. Bayramda maytap patlatacağız. Çevireceğiz. Yıldızlar parlayacak. Onlarla biz ailece sabahın 4'ünde gün daha doğmamış 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taksim'de asker göreceğiz, orduyu göreceğiz, bayrak göreceğiz, marş dinleyeceğiz. İstiklal Caddesi elit bir tabakanın gezdiği, alışveriş yaptığı, kafelerinde oturduğu, restoranlarında şairlerin, yazarların, ressamların oturup sohbet ettiği ve kafelerinde de kahve içtiği yerdi. İstiklal Caddesi'ne aklıma gelenleri söyleyeyim. Mesela yılbaşı akşamları Noel'lerde mesela Beyoğlu çok renklenirdi. 3 ay evvelden süslenilirdi. Mağazalara ilginç süsler yapılır. Ondan sonra bütün aileler vitrinleri saatlerce seyrederdi. Yani maldan çok her dükkanın yapmış olduğu ışıklandırmayı, yaptıkları olan o hediyelik şeyleri seyretmeye çıkardık. İnsanlar yolun sağından gitmesini biliyorlardı. Şimdi bilmiyorlar. Çarpıyorlar, özür dilemek de yok. Çünkü siz sağdan gidiyorsunuz, o kendi solundan gidiyor. Çarpıyorsunuz veyahut da ani dönüyor. Bir hareket yapıyor böyle bir hareketle. Size çarpıyor. Düşünün ki yolda yürüyorsunuz. Arkanızdan gelen adam ayağınıza basıyor. Topuğunuzdan ayakkabı çıkıyor. Hiç hareket yok. Ben döndüm, pardon dedim.
Pardon der insan. Eskiden ne oldu? Affedersiniz de. Eskiden nasıl? Şimdi ben pardon diyorum, o da diyor ki ben bastım. Sizin pardon demenize gerek yok diyor ahmak. في عندي معلومة اتعلمتها من شارع استقلال انه الصبح بيكون منطقة راقية وحلوة للسياحة وحلوة لتروح مع رفقاتك وتاخذ صور وتاكل وتعمل شوبينج وكل شيء، بس كمان بعد الليل بعد الساعة 10 11 12 بتنقلب بتصير منطقة ليلية خطرة كثير لأي إنسان. في شارع استقلال بالنسبة لي بصير كثير لأني على طول في قصص هون بتكون اذا كان قصص حلوه وان كان قصص مشعه. بشارع استقلال في الاعياد والمناسبات على طول بكون محتفل. وقت بكون مشاكل بشارع استقلال الاول بكون فيه مظاهرات مع الاتراك واللي هو. فشارع الاستقلال بالنسبه لي هو يعني يعتبر المنطقه الاولى لاخذ الرياكشن لاي حدث بصير بتركيا. Şeyi temsil ediyor işte. Tam tipik bir İstanbul manzarası. Her türlü, her çeşit insan var. Bütün işte Taşra'dan gelen de var, Anadolu'dan gelen de var, Avrupa'dan gelen de var, Arabistan'dan da gelen var, işte Uzak Doğu'dan gelen de var. Gündüzleri başka bir kitle geliyor. Akşam daha gençler eğlenmeye geliyorlar. لما جيت انتقلت لتركيا كمستثمر وفتحت أول مطعم بتركيا بأقصراي وبتقسيم، حسيت حالي شوي غريب بصراحة رغم كل العلم الموجود عندي عن تركيا. لكن شارع الاستقلال مو سهل انك تدخل عليه، مو سهل انك تتأقلم مع الناس، فكان شوي في جرأة. الأكلات اللي دخلت قدرنا ندخل فيها شوي غريبة ولقيت بعض النجاح، بعض مو كل، يعني مثل الفلافل ممكن دخلت، قدرنا نغير شوي. الملوخية ما أنا موجودة حتى بالقاموس التركي، ما بيعرفوها، دخلناها. المكدوس مو معروف، الفتوش مو معروف، التبولة مو معروف. هذا كله عمل عملية ردف، عمل عملية تغذية وغناء. أغنينا السفرة التركية. Vallahi eskiden eğlenmeye geliyorlardı. Şimdi fast food yemeye geliyor, vitrinlere bakmaya gidiyor. Bir şey alışveriş. Yalnız Arap turist var. Arap turist çantalarla elbise alıyor. Giysi alıyor. يعني لما دخلنا لهون صار يجونا زبونات العرب كله اللي عنا، صار في غيرة من الأتراك، يجوا يطلعوا علينا من بعيد. أنا حاول شوي أتقرب من جيراني، فبعض المرات يجي يقول لي يا أخي أنتوا عم تبيعوا، أنتوا عم تجوا على بلدنا بتاكلوا رزقتنا. قلت له أنت اللي غلطان، نحن هون شارع في سواح يا ابن الحلال، ليش ما بتفتح مثلي؟ أنا بدي أفتح مثلك. إيه طيب حط أرم عربية وجيب عاملين عرب وتوكل على الله. وفعلا هلا في كثير مطاعم يقول لك نحن نتكلم العربية، عندنا معلمين عرب، وفعلا قدرنا ندخل بعلاقات طيبة معهم. مرات شوي شوي نقدر نقنعهم، صرنا نضيفهم حلويات، صرنا يعني بدنا نحاول نتقرب منهم. يعني صار فينا مثل المثل بيقول مثل البطة السوداء، فضلينا بطة سوداء لحد هلا. بعد شوي شوي من البطة السوداء رجعنا شوي شوي نسيوا انه نحن لوننا اسود واندمجنا بالمجتمع مع البطاط البيض. هلا عن جد حرفيا في كل شيء هون، يعني اذا بدك تاكل في اكل تركي، في فاست فود، في اكل شرقي، في اكل ايراني، في اكل صيني. اذا بدك تعمل شوبينج في كل الماركات حرفيا، في البالة، في المحلات رخيصه، محلات غاليه، الماركات الفاشن كثير، الانترناشونال التركيه. اذا بدك موسيقى، سوق الموسيقى في اخر الاستقلال، سوق الموسيقى سوق رهيب، فيه اكثر من 30 40 محل بيبيعوا موسيقى وبصلحوا الات. بالنسبه وفن فيه كل شيء، فيه منتديات، فيه كل انواع البنوك، فيه كل الانواع، يعني فيه حرفيا كل شيء. İstiklal Caddesi bambaşka bir dünya ya. Yani ben başka hiçbir yerde yaşayamam. Ben sana söyleyeyim.
الزبائن اللي بتيجي لتركيا بيجي من دول عربية، من دول غربية، من اسكندنافية، من كل دول العالم. عدم توفر اللغة يصير أشياء مضحكة جدا معنا. تصور يجي واحد مثلا ماليزي فبده يفهم انه هي الأكلة حلال، بيقوم يا بيعمل لك قرون انه خروف، او بيقول لك ماع، او بيقلد التور. مثلا بده يفهم انه هي فيجيتيريان، بيعمل فيش، بيعمل جناحات، نو بصير من اشر لبعضنا كانه طرزان عم يحكي مع شتة بالادغال. تصور مره اجى لعندي واحد من شمال شرق تركيا، البحر الاسود معروف يعني، فهدول اللي بيمزحوا كثير بيقولوا عنهم اللاز. ضيفته كاسه عرق سوس، والله اول يا حرام شفه وعمل بزقه من تمه وراح يموت، يعني الطعمه موتته. مره غريبه، ما عاد بطل ياكل، عدينا الساعه ضلينا الراضي. فتصور انه بجنوب تركيا نفس البلد العرق سوس بيشربوه مثل ما بيشربوا المي. يعني هي الشغلات نتعرض لها كثير. مثل واحد طعميه، في عندهم شغله مضحكه جدا بتركيا، بيقولوا عن الفول هو الشك بقلصي، يعني بقلة الحمار، هي ترجمتها في اللغه التركيه بقلة الحمار. فتيجي لواحد تقول له طعميني فول، بدك طعميك فول، شو تفول بدك طعميني؟ بتكتب له فول بالعربي يطلع له الشك بقله، يعني بيطلع له بقله الحمار. شو شايفني انا قدامك يعني كذا، وتصور مزح. يعني هاي الشغلات كلها كانت فعلا نقاط حلوه مثل المسلسلات. Ya İstiklal Caddesi'nin hani zenginliklerinden, yaşamışlarından, heyecanlarından bahsetmemi isterseniz ilk aklıma gelenlerden bir tanesi sokak çalgıcıları. Yani o kadar işlerinde kıymetli müzisyenler var ki orada çalmayı hani böyle keyifle, hani parada kazanmak değil. Orada insanlar duyduğuna geldiği için, sevdiği için, dinlediği için çok mutlu olan müzisyenler var. شارع استقلال يعتبر أكثر شارع ازدحاما في تركيا، ونسبة السياحة فيه عالية كثير. فبما إنه نحن نستقصد الناس العربيين، بس كسياح العرب في يجون على اسطنبول يستقصدوا أصلا شارع الاستقلال فورا. وخاصة شارع الاستقلال مشهور من زمان، من سنين قديمة كثير، إنه شارع فيه موسيقيين، فيه الستريت ميوزيشنز اللي هن الموسيقيين في الشوارع. فهي شغله صارت مثل ثقافه او حضاره شارع الاستقلال. وفي كثير فنانين نشأوا من شارع الاستقلال بالفن، ان كان بالموسيقى، ان كان بالسحر، ان كان بالرسم. يعني على شارع الاستقلال بتشوف، يعني مو انه والله مثلا انه عائلتك جايين يشجعوك، لا بتشوف ناس من مختلف الجنسيات وحتى اتراك، حتى مختلف العالم عم بصفوا لك بيشجعوك، فبكونوا مثلا جايين مشان ينسوا حياتهم، فبكونوا جايين هون بس مشان ينبسطوا، فبطلعوا الانرجي اللي عندهم بطريقه بالرقص بطريقه مضحكه. ولا الجروبات بتجي يكونوا سياح مثلا وحابين بس جايين ينبسطوا، فبرقصوا كمان بطريقه. فانا بصراحه اكتشف اشوفها ممتعه عن جد، بتضحكني كانوا، حتى انا بعزف بتضحك يعني. حتى ايام مثلا بتفاعل معهم، بشيل جيتار بحطه ورا ظهري وبعزف معهم، برقص معهم. هلا انا بالنسبه لي بيستغربوا، بيقولوا يا عمي انت اول واحد جيت لهون، ليش ما رحت على اوروبا؟ ليش ما طلعت؟
هون في فرصة أنه تستأجر دكان ب$1000 تعمل شركة ب2000 ليرة تركي وبتسوي شركة وتبدأ فيها. بينما روح تطلع باوروبا لتفتح شركه بيجيك الشنتر جوب مدري شو اسمه وبيجيك بدك تفتح بدك $100,000. هون عمليه الفتح $5,000 $3,000 $2,000 والله في مين يقدر يفتح شركته، في مين يقدر يمارس عمله. يا اخي بيستاجر سياره ب1000 ليره تركي يعني $200 وبركب وبوزع فيهم بهارات بوزع فيهم خبز. يعني مجال العمل هون اسهل واسلس. يعني هذا الشارع ما كان فيه ولا مطعم عربي، الشوارع الثانيه ما كان فيه ولا مطعم عربي، اليوم في عندك مئات من المطاعم العربيه، دليل انه اثبتت جدارتها وعم يربحوا ويشتغلوا. اذا فاز بيوم من الايام ونزلت على الشارع استغلال لقيته فاضي، في حلين. يا الحل الاول اكون لساعتي بمنامي فراح انكش حالي مشان افيق واتاكد. ثاني شيء اذا شارع استقلال فضيحه فانا برايي انه فعن جد في حرب بتركيا او في مشكله بتركيا، في شيء بكل تركيا. لان في صوره اتاخذت في شارع الاستقلال بعام 2009 الساعه 5 بالليل، كان المره الوحيده شارع الاستقلال كله فاضي، والصوره كانت تاريخيه. فانه مستحيل يكون شارع الاستقلال فاضي غير اذا كان عن جد في مشكله كثير كبيره في تركيا، بتاثر كثير يعني على كل النواحي في تركيا، مو بس انه والله شارع فاضي، لا في بده يكون في مشكله اكيد. Abi çaylar. Teşekkür ederim. Afiyet Sağ ol olsun abicim. Ahmet abi. En büyük şeyi orada yaşadım. Sonra askerden geri geldim İstanbul'a. İşte İstiklal Caddesi'ne geldim. Kokusu başka geldi bana. Bak kokusu başka geldi. Çünkü Beyoğlu'nda yürüyorsun. Muhallebicinin önünden geçiyorsun. Mis gibi böyle tatlı kokuyor. Pasta kokuyor. Büyük bir aile gibi olduk. Yani ben sabah evden çıktığım zaman koşa koşa geliyorum. Arkadaşlarımı görmeye geliyorum. Mahallede eğlenmeye geliyorum. Müzisyen arkadaşlarımla sohbete geliyorum. Yani benim ömrüm böyle güzel geliyor bana. Bu Galatasaray'da bir sevgilim vardı. Onun da kapısında bekliyordum. Beni bağlayan şeyler bunlar. Lise sıralarımdaki, talebelik yıllarımda çok güzel anılarım var. O arkadaşımı bekleyişim, onun çıkışıyla alışım, okula beraber gidişimiz. O sevgilimi yıllar sonra da gördüm. O da yaşlanmış, benim yaşımda. Kamburu çıkmış. Beni görmesin diye sıkılacak, üzülecek, öyle görmemi istemez diye başka bir yere geçtim. Karşı kaldırıma geçtim. Bir gün yine aradan zaman geçti. Yine karşı kaldırıma geçtim. Arkasından seyrettim. Bir gün yüz yüze geldik. Bir anda dedim, Rum'du kendisi. Efendim dedi, siz kimsiniz dedi bana. Ben Nurhan dedim. Kartınızı verir misiniz dedi. İnanmadı.